Ni agahinda, ni amarira menshi, ni akababaro gakomeye kuri uyu mugabo wari usanzwe ufite cano iri muri cano za mbere hano mu Rwanda ziri hejuru cyangwa se zirenze. Uyu mugabo muramuzi cyane bamwita Rocky Entertainment. Cano yiwe rero yari imajije kugira miliyoni imwe y'abasubscribers hafi n'ibihumbi 400. Uyu mugabo rero ari mu mazi abira kuko cano yiwe yabaye yasibwa. Ubu tuvugana cano yiwe uri kuyisacinga nta n'akanunu wabona, yamajije kuba yaba nka Ismael Mwanafunzi. Ni mu minsi yashize rero mwari mwarumvishije ngo cano ye yarasibwe, ariko cano mu by'ukuri hari, ariko noneho ubu ngubu reka nkubwire ko biri seriye. Ariko rero nanone gatoya mbere yuko tubyinjiramo neza, banza urebe hasi handitse subscribe hakande. Uyu ni umuyoboro ukugezaho update ku gihe mu z'ingeri zose. Uyu ni umuyoboro ukugezaho update ndetse n'ibyegeranyo, yewe rimwe na rimwe tubibanyuriza kuri uyu muyoboro. Kanda subscribe rero udacikwa na update. Uyu mugabo rero Rocky, umusobanuzi wa filime hano mu Rwanda ukunzwe cyane, ni umugabo wari usanzwe n'ubundi akora ibyegeranyo, yakoraga muri style nka ziriya ba Ismael Mwanafunzi bakoramo na ba Gentil Gedeon. Yari arimo arakora cyane ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Yari umugabo rwose watangaga amakuru, benshi twibazagaho amakuru atanga yakura twarahabuze. Gusa yari umugabo cano ye yari ifatiye runini abaturarwanda, kuko amakuru nta handi abaturarwanda bamenyeraga amakuru. Yari umugabo cano yiwe mu by'ukuri yari iriho ibintu by'ingenzi byinshi yatugezagaho amakuru rwose, abantu benshi twababaye. Uyu Rocky nkaba nkubwira ko hari akandi gacano ubwo bwashize yari yavuze ko cano yiwe ifite ikibazo. Hari akandi gacano yari yafunze kitwa Kimomo News. Ubu ngubu abantu bari gukeka ko ariko agiye gukoresha. Ese cano ya Rocky iragaruka? Ibi nibyo turi kugenda twibaza, uko amakuru aragenda tugeraho turayabagezaho 5/5. Kanda subscribe kuri Menya Nibi Info udacikwa n'amakuru na update uko ziragenda zisunika. Uyu rero Rocky kandi siwe wenyine ugize ibibazo byo kuba yabura cano, noneho niwe muntu wa mbere, yari ari mu bantu ba mbere bakurikirwa n'abantu benshi hano mu Rwanda kugira kuzuza aba subscribers miliyoni. Ngira ngo ni abantu bake bari muri iyo range. Harimo nka Isimbi TV, harimo Israel Mbonyi, harimo Meddy, harimo Kigali Today na Afre Magazine. Mbese ni abantu bake bo mu Rwanda bujuje miliyoni. None rero kumva ngo umuntu ufite cano yari iri kuri ruriya rwego yasibwe, ni ibintu bitabaho. Benshi ngira ngo muri kubibona, mwabonye nk'uriya mugabo, bariya abagabo bari gushyamirana na Murindahabi ku bihumbi 70 byiwe bamuhaye strike, ariko muri kubona ukuntu byakomeye byakaze. Ibaze noneho umuntu wabuze cano ingana kuriya. Ni ibibazo wanakwishyira mu kagozi wakwimanika. Ibaze ikintu kiba kigutunze warangiza ukakibura burundu. Biragoye. Reka nkwibutse ariko gukanda subscribe kuri uno muyoboro Menya Nibi Info, umuyoboro ukugezaho update z'ingeri zose. Nyamuneka twafunguye n'indi cano y'ibyegeranyo, reba hasi muri description urahabona link. Iyo link irakugeza kuri iyo cano, urahasanganirwa na video iguha ikaze, bayita Menya Nibi Docs. Reka mbashimire rero rimwe twabanye, ariko Rocky mu by'ukuri ari mu bibazo bitamworoheye. ni ukujya kuri iyo cano yindi yiwe mukareba update nyine, mukareba ngo ese cano ye iragaruka gute. Ariko natwe hano turahababereye, cano ye ikigaruka tuhita tubabwira, turajya tukugezaho update uko ziragenda zitugeraho. Reka nkushimire we wakanze subscribe, reka nkushimire nawe ugiye kuyikanda. Ni by'agaciro, twahize umuhigo wo kuzuza aba subscribers 10,000 muri uno mwaka. Nyamuneka dufashe duhigure uyu muhigo. Yari Menya Nibi Info.